Jako yale. Mota jana ittino Ra mo kata ba. Tenu to kopana re. E jaga mo ya ro yo meno ki Washington County Forum Arkansas regular meeting na ergar na pa. Yung Apa pulangin na bilkul lang minangaran pa pa em jero lap to nam pantalo lap kain ipen ro ni pen chicho par agenda ko ra pa ro rilo ko ila kayan kukuha pa yan American na rin kar rumaya ron nugo rin ang mata rin kalibut human scam ang kayo yung kanyang kaya tayo scam SCAAP Millennium Scam is State Criminal Alien Assistance Program. Millennium program ini jibang kalagi lak federal assistance nganan tenam kalibuji criminal alien ngana dari period Amerika recep tilijen ada kan criminal record you chain state and locality. Yang cunian kacil kuara lab Meung laban ring kami di jail. Ko wala ko pensionian karera na may chuta kategori luan horseshoe na. Kaya nga jam per human category scab kay. Kaya nga jab tanang na Amerika illegally. Kaya nga ral as a legal immigrant. Nakalala kay. Legally ba kaya nga talim platon chira pe po to na rin kaya nga kamanole pe ba. Kada kay chunian penepeto ko areng. Mana ada yang darong katangan Amerika kayak ini coba nu cara kan aja tapi talung yon wala no offenseinem kroja polar kaya ngar jap kaya ngar kan na piwa kaya ngar tunan perks ko again if you will for being marshalleseinem tunan kaca to ko kaya ngar per marungan periun man na Orang legalize document ko rin kaya nga merong kaniba kaya nga merong kaya nga luri kapan cap company inam kacura cija igut company wala pura jalan ini mo jalan wata kay cap nga wata nga idu ni yang nga kan leng racism lolon me nga cap pa ya nga idu ni nga kan chong ano pa je yo an racism mo to jin to wala kana aram jeriya aram jero rakanan po iten kalibut ilo etala kunin aki talaga war melala ba kon ba kaya yang lantek coba bayar gun weno ko de na nga ya mereka ko pujin kain maksa ta do kariya ko manta jadi gun lo arabic lang yara yang kalibujin ng prensa po to community na yang lo Amerika yang kaya yang mata jinam kaya yang cebor kaya yang ko ancun cigune me ecep cig inam kia wunai itu inam pakrati kajian ICE Immigration and Customs Enforcement and ICE cun podan program yo be eta le inam pinpoint ni wunai illegal anterior na Amerika yung pigot ruan peran barang dismantle a kigau di kenyo na Amerika nemmene one ki program one wule bele one ba ora peran ki to ginam kalibut ginam tipo ini malala ka kaya nung set ke pengan misdemeanor kan inam felony kan ya kay teblo milere na ertan pinpoint itu jon community yo me Itu tuan cara warlo me sistem mana yang ada apa yang mau, pues wun lebih na yang awalnya batalangan, dan cipten juga yang malah kayak orang good, eno tayo yang karkal lumur tangan kaja, ini kalau kerja gini point out di yang awalnya paramit, cun community ciri-ciri kayakome. Para keruwe ke lumur kair mantak ngani yung ready cukup tangalen na no kair rumbok kadarapan nan kilebin nam cukup tangala kang alun rela kum pejala kami daga raya ka racial profiling jangan racial profiling na era kaya pero then segregated kaya nga jen ibu dijin pujin
ethnicity yon America yan inne mo kiyo to nam kata kage petak kajang kinta ne po to cara kaya kana wala kage inne jokan kay wudta la kan la mo tajo jokan massage ni na lan mo ngay tinchi etang mayan karen ket kanan ay dukun pizri kare rin ne metap kanan bar rolangan emen menen meretum kanan kakape bay cala kunin cala kunin dengan jiwa me yen kanan kanan par eligi par dukun cala tanel lili ya kai wana ne kota wana mala kelukun jokan massage ni na yi yim tini caro ta kan ngar mi rana nuguru matar lo Amerika ne we kia am yare kia put an overstay our well kamu kata rebo cokor ni lari ke kata ani lari kar dorana kan mantap pe ani yo to jala ta nai mai cara mana kan komen ada